Musesiani uthocha ndini wa kilungu cha Thambalala muthethani wa umuthi tukavikie na kukwatiania imwe tukavikie na kusovya misi yitu ndusito na mitwano yitu. Nyenetwa Veronica Siombua naomba tendeni wa mitandao ya mikumukanile ta Veronica Siombua wili na ende kilungu kino kwa tendeni wa Facebook ya Mutongoi TV kana YouTube ni Mutongoi TV/FM official. Ethawe ne Kulyo kanondo okwiwa oyu bibina utesi utona kwikata ndwisi wambate no lo kanothe netheo kana ukole kana uendeye vikia na utuma ndini wa namba 3 na itukwitha Kusungia Makulyo maku twina Reverend Grace Kalamaula ni wa mutai witu na ni musese ni uthocha na moko eli kumayu ngina muthia wa kilungu kitu. Reverend chumwa kiliata chumwa kikiseo na shukuru Mungu nondo watutethia na kutunenga ivinda jingi ya Thambalala kuya mumandu tikuseo andu mamumandu mayaukethia vai mutumio kwitwa makoma eta wa choma base eta wa mutie ulaba ilanya manseo ambie wabi kama umandu usisi wasaka sama bau na idelanga lebwasi ngoka na nzokolo ya mwea nzokolo ya mwea ambie ngukethie mbie ndatu thikuunga lukosia mwea pamwe pastor wake wa esi mwea na indi andu onthe aingi mambie ni kukethie na mume wakwa na andu mamumandu na kitonyini ndo senkethisio musia isi atuiweta inyonde amwanguleze we moto weta niki masa hako mevo tuikwendete muno kaya kwathime nina ukethia karibu ingi twende na Uthambalala na ngai ikwathima muno yes aya akawa nimethetwe mena interest ya kwenda gukwata au memoma ikathinza na ende umwe ATM ati data ile twatinesa mundu muka ayenda kuyanisia muume ni kananda kathinza aile kwika ata na wisungio yu ya museisi usu Reverend mundu umeenda anza ni kwithwa nde kuyaniwa aya songia museisi songia museisi na umuyanisie na bando imwethienza ngine ukolyo makula ni kimume wako wendansa ni mwikata ni muyanisie nyenda kwasia ona no uyanisie mundu ume onoka munenga chonde ukilitie mao na mwauma au malo aithinza ayosa made ulawi gunyumba kwanza aithio komya we ni nena ndiasia keka yoba wa kanyumba alama kama materia we mana kila wailite kumanya musia mama mwendwa ni wailite kumanya kana sex men can't do without it it is part and parcel of them mombitwe yinthini wo na nicho kutume andu mainena maasya mundu ume ombiwo wakwite maasya bai mundu ume oteta sia andu manena au ukigwa pai nguku pai nsamba ya mwela umwe yani ndwithia manena asindo nyingi sieke bathukanyo of which wasiatia siena uwo o windhini ni nenete na iti ati wenda mume waku ndakathinza chambe ikayu yukla chailite taula mundu muka wa ngimu miongo 31 kwambia muswa we 10 yiweta nu utonya kumona mundu muka mwailu nundu ebata mume wake no mwikite mume wake no nenga wenda yaile mbingiloni sia atumia ku ya mbingiloni na inena yasya mume wake anena ayasya aka ainge ni mambikite nesa sio mbwe wezila kukutwa kwiko nesa kwikwata aka ainge ni mambitie tumasio toto seo aka ingi ni mambikie indi muka wakwa ni wanamba no masindite onde mama nienda ukutabia ekoti ndokula niti nobo wa mume waku no kuthinza kana kuiliata kila wailite kwika ni kunenga ngo ya kukuthiomo no yika your level best mume waku imu treatness au meni mendete ku treatwa au meni mendete services abika nyumba ayona muka wake wina wendo abika wi ayona muka wake wina wendo na muno mume au mendete mundu muka wina winyivyo uyenyivi sia mume waku pyu wike kila cha kwailite kwikata kwika na wamina kwika witabia ngai au memajia wa nyumba na mboya muboye tuliandu upossess mume waku ukwate ona ngwasi yake siandhini waseni na possess mume wangu ataenda hata kama ataenda Mungu wangu usimwachilie abalamu muka wake nisino nosiwe ni musumbi wa Misiri ila mana ndiye Misiri kibetikita wa
Sarah, she was a very beautiful woman in the age of 90. You can't imagine. Kibeti miaka miongo kenda, chionekane musumbi akimesea achenda na achosa na akibingia nyumba makome chao imwe. Okay. Lakini do you know what happened? Yila wenda makome neba emie. Men prepare kila kitu tonde umyangua na ki umyangua inde tuthibo twambelelia wia paema. Neba ema mama wa ya mume waku mboyani atuma ndo naka inde chabika bandu kiyema maikombwa lodgings kiyema aituma ndo noyo kiyema mundu mukoma mukola ni nane nake na yanchendi wa satani aimbita ni make the difference ambiye kimwe wika nikana kila mundu ume ukomwenda ndamwema aona mundu ume kanisa ni na mwenda ndamwema onetha bailia tonatu kani pasta lakini ambia challenge au mehala amu kama avoid nikiema ambia kwata na mundu ume lakini nundu wa muka wake imupena na pio na mpoja mume athi aitulia ndwe itisya mume manema aimubwika na nthakame ya Yesu ayase mume wakwa ona kwatana na akama yikondo ona kuili hata nikiema kuni wonkwasya ndundu wiasya usatisfy mume waku muyembo yani no imunenga ngai na wojika kila chaili tusikuda ndimu the nyomo kasya nika nundu mukakwa numbata nika nundu kibeti chakwa kile kana nikindonzela ika kila chekwailite tamundu mukawandimo na wona ngai kanesa aya aka nitwatabuga ndu twele kwika mwaile ukomania ivinda yana ta ila mundu muka muito komania ikila muthenya baka matuko makusia bora ndukamukome yebu yukila wailete kwika nundu ebutie nene yende na kuyanana baina mwana mandai other styles siote sia dong kana kila mwikita styles ila mwisita bora musubi ya mwana yeah aya nilipata ball but mbaya at first time then naweza fanya aje juu jamaa atake nikikaa na yeye pamoja. Pole sana lakini mtoto si dhambi na ball si dhambi. Mwana ni very innocent na ati weningai nina atabise mundu mukongi anaitabiye ena mume na mukulia wenda umyebuniki ambia pastor nditabiye ende kwenda na mwe wani wese kuyandu mama ndasi ana nemeki ata maiwe ni maiwe uthi wo wae paiku wako nini na kunene akaingime kuthina nundu benza kamesia siana sikui ya muthanga na ndhakame suyi mwandu wa thayuni wake wonde please etha mwanaume akutaki enda weyibu usiae noje ya mwana ngai akaumanthia kila winenga mwana waku. Haya nikwati wabikiana utereka eka twende rulilie tutethie angi naomba msiseme jina please kuona tibu ya tahama sitwa. My husband always abuses me and tells me all negative words. He always tells me to pack and go. Siku hizi anataka mshahara wangu wote kwa meza. What do I do? My dear God, it's unfortunate. Sutiala nendo metala masitwa. Lama nini wano ula mwitu asa utuwa kwa mundu muka ili la musala wake mesani hata na saisi yu mutabia sinudhuku ni asiati ni pole lakini ipinde tuwa nene iye nitumi imwe ila ituma mutuano uteleka ndwisi mutuano kwenda kwanga itiandu matanisi ini Biblia yase nundu wa umu wango Mose ni waninganie mabalua machao mameleano kwa uni wangu nene ya mundu mukosu ndi muyati your life is important and ni wailete kuswani obo wathayo wako ni tutabasia kama omisi lakini ndio nondo tonya wailete kwendeana kwikala umisi abusive marriage yoko nondo ni waya musala wonde mesani surely wina mabata na nini sinde ndwiya na unenge mabatokeani asiana chao sio mbwa mwana kwa you can't imagine ukavukuma mwai wonde udhukumite ukita baawu yani beta wa mutongo TV na mbesa sio ndeni wanenga you is survive yet no need kuka
no need kwika na nenga nongelekanyo taku na yu ningelekanyo ya kalange we yani no need kuthi we yani no need kuthamba no need kwibaka mauta no need kuwangua no need ona kwinyakula wa usobethisi no kwenda mutumia silingi ile no kwenda kwika no kwenda komana na pasta no enda umya nthembo no enda umya kilungu che 10 surely aume eka yutheni yaka nanye ni nene ya mundu mukozi ni mwe marriage Yesu yeibata actually the will of God in marriage is to enjoy your marriage and if you are not enjoying your marriage when kubibia thazi wako na nikaba ukambio swania other measures ukambio swania kutanisha na mtu anoso no ikwati ondungi no ithio yela no thukumai ndwenda wije kalie we twana twaku no jekia ngai no imwe ngai nwe na kuikia pe aume methayo I'm sorry to say ndi mundu mengouma methayo ndi ni makwie it's like wewe ni mchane mume wako lakini wewe ni mchane na wale itekwijitikila mchane nundu this person afanyi mambo anapaswa kufanya ndo ile itakuikala in abusive marriage kwanza indeto isunduku ni nduku negative abusive words yanza ikwika na ipyo ile onakagetha ni mundu anga mundu ume ukuna kana ulo kuthinza kwi mundu ume okutabia sindu mwana kwa sombo yiwa mundu ne waiwe ndini wa marriage nisene nevangi vakopo imwe nandiye basi tatuku nenga akathinya uimea maume name apana si wapei ndio nenga mundu mukani ya kama omisye mutwano na ndimianga inotonya kwika lakini ndo aleta kumisya mutwano ngina ukaume hapo okwe risi mundu muko kumangwa high blood pressure ndakame kwambata na mundu muko wake kala mutwano ni usumya kayonthe eso kwatwa ni thingai akwa tene na jumbe abata mo ukwe tene uyukitia mutwano tikaba ukiangai ni wene ni no meisie ngai nenge muwo numaluke ni etwana twakwa no inenga muwo musio na yuko ya umamwe mebinya muno kutanise ukilazio wazi wakomba kasomba ikwati kana ambe yo kuthreaten agenda involve police involve serikali enda uripoti police wasi mundu unu kuni threaten mwitu ba umu separate wane webalua wa separation mutanisie atabwe na kuonewa ewe ila mundu mukokeka kana okeka noka mutumi yaka nokeka tukeka unako nduka umaluke wande na risk dayo wako go to police report that open hobi mundu umutabanie kwimiao kwivida kwangamatete yaka go and see those people watakutetea pe ma lawyers maka enda waone watakutetea nikenda with wotonya kuma peacefully notonya ikala wina muwo na nyua ume eka yuthini yaka please haya ekaitu wate utandiria musiaisiani tusiokedia umetukie twende na kilungukito ni unduiva ukuigwa uyenda kutawa ni mutai witu ni kuleva winayo ni unduiva ukuigwa ubineye pandukethia ndwisi wika na nawo ata ekatu kwate utandiria Musiaise wendeni wa kilungu cha Thambalala na kilungu cha Kele yathani ndi wa vingo ya TV ya kuya Mutongo TV twende na kusungia Makulyo maku na kunenga utaula wailete undula ukwiwa yete kivindu ndeni wa mutwano waku. Haya umwe aitie mambo nauliza nikihitaji mtoto msichana nitafanya aje? Thank you so much nondwe koleseo na tunaisi nitusewie so na nota ya tuisoma ni tu manisia matuko memokite manini muno nituisoma wenda kamwana kana kamwana kele tu na nende yoto na kuitaba actually tutafunza nimbwasia kwa utwati ndukaume mupa Thambalala tutafunza kwa upana nundu inoni imanisyo kunene toilet kuumanisya from zero calendar and many things ndukakwengo etela ba aya mundu muka akuya utinite mundu muka akuya utinite balava wailo muyata waili to muya mwa no mukwatelela nesa ngethati na balava na nazo mazindu ya kumbe no wewe mundu muka akuya nibo kwatelela bu nibo ene aba ndukasonge ona ngotwe mazopuli hakuna ndukasonge Hi, so and so tuko tama sitwa na niko kwa marriage na nimeolewa na mtoto wa 4 years msichana. Huyu mume wangu apendi huyo mtoto msichana.
anapenda mwenye nimezaa na yeye, nifanye aje? Mundu meusunda akwenda mbeno mundu wethe wakwendire itha kwendia ciana wiwa na ciata mundu reverend kwa mwitu umundu mukaniwa wa bitukanisie matabi actually niwe imwe sindu imwe kula mutukulasia ni consequences cia kundu twa bitukanisie maundu na mathina twa compromise mu actually ila mwitu wina kana chambe wona mwana kwa kukwenda na ni serious kutwa usimfiche uko na mtoto na kindu chambe if anataka muoane anaenda mutwane chambe nomba ka kuprovie kana mwana ono mwendete no yamba kusija na metho wana imwikata aimwenda kwanza uko ni simu yamba mumthima ana zindu kana no kukulia mwana anaendeleaje mtoto wako aje mtoi yako aje na imwete mithinsio na yambi yo muthoya atwindu aimwete tukula aimwitwikithia mwana wake na kwanza wewe amba omwosa nizo kwitha mwana ni wamanyie ni wameisio ithe nundu wa makuona mwana kyo kwiko niwo kwenda na ndekwenda mwana ikaba ka motwawo actually mwana ni wabata muno kusinda mume oswa ira ngai ni wonenkie mwana wi mwitu mwana ni wabata muno nundu mwana ngai ni we voice to the voiceless na kila kana kemulaika biblia neneto ulokatetea na ila wosa mwana waku ukamulichia kwa mundu ume uteumwenda ni wakosea mwana ona nikaba edwo wenda mweme umutwane na we wiwo tamweka na kana nikana ni waleile ukaswani ondo ukwika ukakanenga inyagu nethe agu ukamea nyeni wisi ni na mwathimi akana keba ka of which kidailite ukamwia mami nyendi tona mwano tafadhali akaya twike wao ndu sino bone kala mwana kwa iko na ya wani nyagu ukamwia mami na unenga kana kute ukua kana kaka thini ya embe kakona kaiba twa sukali kaiba twa chei yani bekindu kiwo mukate kaye monewa uinewa kada keba kangi kana kaye kalangu nyumba kaimali kwe kopi kaye umangwe chathengi etha kindu kiuma kiumeasia mwana ni kiu koni wangu nena na ku madam ni kweni wabitisi ndo ilitolika marriage Yesu ya mwana kutumia usi utenda mwana usi na nundu ni wali kile wailete kuikata nena nake kana nukwenda mwana waku kana nde umwenda na imwe ni nasia either wakatha nde kwenda mwana waku kaba ukamwatiwa na mwana waku na kuita kanu mahaluka nithi nisubia ula wakwa either nduenda ka no imenaka ingi wikame twakwa ninzi yaite kwa either ndumbenda mwana either nduenda mwana oso nye kwanza tuthukania muno mutumia suta ile tekalanzi akaanda biai matharau nundu nuo kutharau kana ka ekonia matharau niki na ndukambie na akua kama methame atumanu ela wambio na kaimeno ayambe yokio no tiwe chao yaku uyambe yomwe uyambe umanga mushe uimwe kana kawi kamena nundu tikaku ukonethe engali yundu ka tende to isu siokoso nundu akani matumai ndo yithelanga nundu wa abusive words ila mundu kunena lakini nene aikindu ki netha ni batonyeka itai counselor netha ni batonyeka infobia i pastor manda imundu utonyo mwikalianthi nundu kana kake tuma kaka angikamana sio mbwa wamanya kana kamwe kameno kala kangi kamkendwa kakendetwe ka niko kamana na kaka menetwe niko kosa waningai akakathima akakokelia na kana kala kakatethia nyombesu ni kaka kamene ngai ya mwathima nundu palape mundu utekwendwa nake ngai David asiana una mwaitu ni mamenie ini Jehova ekata ambosa ingela kanoti David damenetwa ni themuno wita wa Jesse nundu Yesu aswani ati mwana wake lakini tiwa ngai wa munyubie from that house kuni wangu asia ume kana kuomenete niko ngai ukakathima no kasenga muno kai drive uke we ni munene kembesa niko kaiditwa kutwa hospitali na nundu kana kayulawa undu wekie kana ke kanini keta wa empty cassette wake ona wakabate tumbe itina wa miaka 30 akagwa batie tumbe yani kana kayulawa kuni ongwasia tu siana ni innocent ne yanake aume mutwana siana siendwe balance nundu ndu isikalanga yuka kokelia na ni aibu muno Yesu na mwana waku ya governor wa masaku we asio hata ni wamwikie nai na wale to yuko ake na nduthi kwake it's really bad. Aya, nauliza wazazi wakifa wote na watoto ni wasichana wabaki, ni vizuri anko wasaidia dad aanze kukaa kwa boma hiyo? Hapana, nienda kunena na kumukamba umithukisie
ciana ciothe ni ciana sie tu kana ciana ke na kila kana kena right ya urithi, kena right ya kurithi mali yethe jila asiai makwa na mati ya 8 mbedu kise inesa ekayulekelya mali yenyu uncles onetha muyatwae onetha mwina mume onakana ke katwae nikamususu tena ciana yune wa mali ukane wa kwethe yaku nino ni mami wakwa imbita aimbia mwana akwa ndiye ndo gutwila ka plot pukwake ningulea na ni mwana ambia nienda twila ciana ciakwa chao plot yani kila kana kena right ya kurithi kwa onetha wi mutwae na thoni ala matwaite etu asu tafadhali mwali tokwata na mukamenya mali no nyiba ni yenyu na mwishoka musubie kitheka chuchu na muyuka mwikalenthi muswanie nuka subia ba na betha pe umote mutwae muhimu athimia kitheka chuchu na muhimu support isiutwa ya ase yasu yikale na yone kae kumali sio ile urithi wana angos kana another person paupe aume meta wa 8 ma mundu ethani kamea theini mo aume make matwawa aume ala matwa akasu kana etuasu ni ciana cia musiusu macio kenyumbani esu maungamye musi yes aya we pave musesi otumito otumanie wina kema kwa uthelete namba kethelete na 26 I think mwatinda hata ithu twatinda nesa mimi niko na HIV, mimi niko HIV positive na nimefikisha miaka ya kuoa sasa sijui what to do najihurumia sana juu sijui nilitoa wapi na nilipimwa 2019 na sijawahi have sex na dem akinisaidieni nifanye nini? Pole sana lakini unatithina usio natithina munene mwanangu HIV AIDS watu wako na huo ugonjwa na wamekaa miaka mingi kila kibo ni mundu kwitikila no yikala nesa nundu ukimwi wilio mundu waite sukali tenende kala nanda wa sukali wilio mundu wa kansa ona kansa ni yongo ukangu wilie ota mundu wa sukali kwamba twaninda kame ene mo watu meta terminals kana amekala wa muno uinywa ndawa no ndumwe na HIV AIDS ko ila wathimwa wethi wa wina HIV AIDS ukimwi chambe itikila no ibetanga kutinda uyona kindu kiki ilia onetha wakwatiwe papa yukula no bala wakwatiwe ni weyithi awe no kimwi itikila na kila chakele uinywa ndawa ARVs wanywa ndawa ni boost ya your health na yunenga kwikala na kila kingi uijanesa upo wako twana mundu wokimwi no twana kuno na kusenders kumaenda senders chala metawa pillars people living with AIDS you meet other people with HIV AIDS with their kabau amwe matwa itwe na mutwana watilika 8 masia iwe menagwo na yupa katikati wa kundi Yesu manda mukabu asuma wayo asu manda muka ova ubutwane andu ni masia akana kateka wau nundu mwenda hospitali mwa twana mwenda clinic na muitethewe mwaitaba muithi clinic aitethewe itodo ile singano cia prevention ya mwana ndwithi ya mwana waku ndetonya kwikata kwa kuni ungu nena ndia ati andu ma HIV AIDS there is still life eka kukwango na nikutabia nesa uona ta uo waite wiweka kwa umandu kabunzo sisi wasisi andu ala mebubu andu ala ayawauni ya inki andu ni mawaye na mabindia na wona ameasio na meatende na maikula cia na thayo ni wende ko kukwatwa nu kimwi tiko kwa petha yumbe ona ni kwikalo thayo waku wothe wegitikila in fact ando mekala na more than 40 years na we mess your family na we mess your siana na indi nundu ninenga na namba yako please wenda nguthethe yangisye muno just call me ninithethe sio nangi onangi ngamba connect nandu nundu kwa numambiani na HIV ni na ukimwi pastor nundethe sio ngakwata muume uilio takwa ndi matethesia angia ume maindabia ngimatethesia very many and they are happy mekalite thayu wotani ni makite musini wo ona nduma nyaka na ni mawaiye mena siana health na maendenesa kuwe kai makia haya habari ni situko sawa niko nyumbani niko na mtoto na mwenye ni babake
huwa anisaidii na kitu hata chochote. Nifanye nini? Aina kana Na mwana anaikala musiine ithe mwana ndamuterea cia wega la musi akuna wia mwamuzi ko chonze no ukila kathukuma you never said kuna yio poor. People make themselves to be poor. Once uko na mikonomi unasia hiyo sia 10 tithi wina mwe museo nye ndio nondo wale totindo complain ite kwi mawia nena asia ndiboye ya mundu akwate wia ni muboye ya akili yake ibinguke nundu yuthina wa mundu ni kunyuba ni sawa nena na mama makwa butu iningimia wailite kuthina ni sukali kana ni mundu no ukila ukathio kwa mundu ukamututia no ukila ukathi kwa mundu ukamuguyongwa no mando meidio bandu ukathio kathukuma mawia ni maingi no ambiyo uwa matumbe uitembesya sokoni wandu mayikata no ambiyo tho wa sausage sitesa wa supermarket koko kaisabya nesoka nenga anduka mateya no ambia okune andungu ko ni wongwasya mundu mukone mukukeliko zu ona ka ingi sitina wandu aingi mona mundu la mutwae nota wo ibaseo ita ngani mo maende yenesa inde yukanena na andu aingi atwae ona kuyamwe atwae amume matamathetha ciana kindu ona kimwe kibeti kicho ki strangle ya kusoma ciana kika strangle kunenga ciana leu kika strangle ko madress ona cho nicho ki strangle ya pe mundu mukatu kakule tukakula mwanya batu tabwe akaingi makona sima akazenye mume wakwa ndanthoya ngua kumayila wekia kumayila twatwani na mundu mukosyo kala smart na ni happy mume wakwa ona nda waleu na nyene ni thowa kuni wakwasya kutwawa na kwithwa na mundu umetikwo undu kila kibata ni thayu na wina wima ukila uthukume wia na moko maku we mwana ni kwatie matetheka kubikia bu tebe musese muno ndo kwatia hata kwa mituki tumine kilungu. Asante sana musaisa tukwendete muno nanga ya kwendete muno mbe sanda nundu otwithukisa nili kwene wiba ukibilani uili ngahina kwathi uyu ni mutai wenyu Reverend Grace Kalama au mitemu mandu kibeti kitwae kina family yacho na indi ukenda umbona ni umbona 24/7 ngunia simu wandika message kuna simu wambe ndakwa kusemina mbite wethi wana mathina mbite nini taandu maitwana na matwana me mutwano ni makwiwa ciana sina mathina ni chonde nini taa namba yakwa ya simu ni 0717292812 ilengi ni 0739990304 mweina kwathime withiwe na kiweyo kiseo muthaithene sauni na mwitha na chuma kiseo kuga tukomane ingi kwendani na mubango ni wangai. Bye bye, God bless you. Asante musese tuone sana ithi wana kiweyo cha kwaila.